We began our school by saying that there were 8 particular sign miracles in the book of John. Me alustasime sellega, et me rääkisime, et Johannese evangeeliumis on 8 sellist märkimet või tunnustähte. What I tried to distinguish for you was the difference in a sign miracle compared to a wonder, and then just what we would call a regular miracle. Ja mida ma tahtsin teha, oli see, et püüda teha vahet selle vahel, mis on nagu sellised märkimed, sellised tunnustähed, mis vahe on siis märkimedel, tavalistel imedel ja väetegudel. Now remember, I said to you that the purpose of a sign miracle is to speak to your understanding. Ja siis ma rääkisin, et selle märkime eesmärk on rääkida sinu mõistusesse või arusaamisesse. And the purpose of a wonder was to speak to your imagination. Ja siis ime eesmärk on oli rääkida sinu kujutlusvõimesse. And the purpose of what we call a regular miracle. Well, anyway, the purpose of a miracle is to identify the source from which it came. Ja siis ime eesmärk on ära tunda see allikas, kust see tuli. I trust that you get the difference. Ma loodan, et te olete saanud pihta. Sign number 1 and sign number 8 were paired together. Nii et märk või tunnustäht number 1 ja number 8 olid paaris koos. And what we said that those signs spoke to was the poverty that was in the nation. Ja millest need märgid rääkisid, oli vaesus, mis oli selle rahva keskel. Now, probably the first word you heard me use was destitution. Ja ilmselt see esimene sõna, mida sa kuulsid meid kasutamas, oli nagu laastamine. But a simple way to define destitution is poverty. Aga lihtne viis, kuidas seda defineerida, on vaesus, laastumust. In John chapter 2, at the wedding of Cana of Galilee, there was no wine. Johannese teises peatükis seal Kana pulmas ei olnud veini. And that was an indication that there was no joy in the nation. Ja see oli viide sellele, et selle rahva keskel ei olnud rõõmu. In John chapter 21, Johannese 21, we identify that there was no harvest. Me tegime kindlaks, et ei olnud lõikust. They had fished all night and caught nothing. Nad olid püüdnud terve öö kala ja nad ei olnud midagi kätte saanud. So if you pair the two concepts together, Nii et kui sa paned need kaks kontseptsiooni kokku, if there is no harvest, kui ei ole lõikust, there can be no joy. siis ei saa olla ka rõõmu. But if there is no joy, Aga kui ei ole rõõmu, it indicates that there is no harvest. siis see viitab sellele, et ei ole lõikust. So thus we can combine the concept into one thing. The nation was destitute when Jesus came. Nii et me saame siis need kaks mõtet kokku tuua ja öelda, et kui Jeesus tuli, siis rahvas oli nagu laostunud. So to keep it simple, Nii et hoida seda lihtsana. they were in poverty and had no idea they were in poverty. Nad olid vaesuses ja neil ei olnud aimugi sellest, et nad olid vaesed. It is much like this. See on suures osas nii. If everyone around you is poor, Kui kõik sinu ümber on vaesed, you have no other standard to even know that you're poor. siis sul ei ole ühtki teist standardit, mille järgi teada, et sa üldse vaene oled. Another standard must come in Üks teine standard peab tulema sisse, to identify the standard that you would be in. et identifitseerida see standard, milles sina oled. See, the way that God does it Viis, kuidas Jumal seda teeb, is that he gives us these great contrasts. on see, et ta toob meile need suured kontrastid. The way that you can appreciate light See, kuidas sa oskaksid hinnata valgust, is because you have probably been in darkness. on selle tõttu, et sa ilmselt oled olnud pimeduses. The way that you can appreciate a positive in your life
see, kuidas sa oskad hinnata positiivset oma elus, because you have probably experienced some negatives. on ilmselt selle tõttu, et sa oled kogenud midagi negatiivset. See, it's through those contrasts Aga nende kontrastide kaudu that we're able to identify things. me saame nagu asju ära tunda või identifitseerida. So if you have ever been in poverty, Nii et kui sa oled iial olnud vaesuses, you can really appreciate the abundant life. siis sa saad tõesti hinnata ülikülluslikku elu. What is your vision for your nation? Mis on sinu visioon sinu rahva jaoks? Is it poverty or Kas- is it the abundant life? Kas see on vaesus või ülikülluslik elu? What is your vision for yourself? Mis su visioon on su enda jaoks? Do you always see yourself where you are right now? Kas sa näed ennast alati või igaveseks selle koha peal, kus sa praegu oled? I'm waiting. Ma ootan. I hear some people say, no, what about the others? Ma kuulen, et mõned inimesed ütlevad ei, kuidas teistega on. Progress forward. You would not believe the type of poverty I grew up in. Sa ei usuks iial seda vaesust, milles mina üles kasvasin. Everyone in America is not rich, Kõik Ameerikas ei ole rikkad. and especially people who have my particular skin complexion. Ja eriti inimesed, kellel on minuga sarnane nahavärv. In our area, we knew what poverty was. Me oma piirkonnas teadsime, mis on vaesus. We did not spell poor with two O's in our language. It would be P-O-O-R. We did not spell poor with two O's. Meie ei kirjutanud siis inglise keeles vaene on poor, P-O-O-R, me ei kirjutanud seda 2 O-ga. In fact, what we did was we placed about 15 O's between P and R. Me panime umbes 15 O-d sinna P ja R-i vahele. That's how bad our situation was. Nii halb oli meie olukord. But it wasn't until I came into the kingdom Aga see ei juhtunud enne kui siis, kui ma tulin kuningriiki. that I realized that God had something called the abundant life, Kui ma mõistsin, et Jumalal on midagi, mille nimi on külluslik elu, because everyone else around me was just as poor. sest kõik minu ümber olid täpselt sama vaesed. So we had no idea that anything was different anyplace else. Nii et me ei teadnud, et üldse midagi võib teistsugust olla. But then there's a confrontation with your mind when you come into the kingdom. Aga kui sa kuningriiki tuled, siis sinu meeltes toimub üks selline konfrontatsioon, Because you see what the scripture says, sest sa näed seda, mis pühakiri ütleb, but yet you know what your present experience is. aga sa tead, mis sinu praegune kogemus on. Now, what you must decide Aga mida sa pead otsustama, is, are you going to always agree with your present experience, on see, et kas sa alati oled nõusolekus oma praeguse olukorraga or are you going to allow the scripture to raise the bar in your life? või lased sa Jumala sõnal nagu tõsta seda standardit. I made a quality decision many years ago Ma tegin ühe kvaliteetotsuse palju aastaid tagasi, that I would disagree with poverty, et period. ma ei nõustu vaesusega And the only thing that would be acceptable is the abundant life. ja ainus, mis on vastuvõetav, on külluslik elu. Now, where that began Kus see algas? was that wealth had to occur in my spirit man first. See algas sealt, et nagu jõukus pidi kõigepealt alguse saama minu vaim inimeses And then it would manifest in the rest of my experience. ja siis see manifesteerub ülejäänud minu kogemuses. Remember what the Apostle John said? Mäletad, mida apostel Johannes ütles? 3 John verse 2. 3. Johannese 2, salm 2. He said, Beloved, I wish above all things Ta ütleb, et kallid, üle kõige ma soovin, that thou mayest prosper and be in health, et te võiksite olla jõukad ja tervise juures, even as thy soul prospereth. nii nagu ka sinu hing on jõukas. Now, the idea was that inner prosperity Idee oli selles, et see sisemine jõukus või rikkus will ultimately produce outer prosperity. toob lõpuks esile ka selle välise jõukuse. So I realized that my task was Nii et mina mõistsin, et minu ülesanne on to begin to work on inner prosperity. hakata töötama oma sisemise jõukuse kallal. It was important to build up the inner man.
oluline oli ehitada üles sisemine inimene. Now, here's God's statement of sovereignty. Ja siin on nüüd Jumala suveräänsuse kuulutus. God says, I, through his servant John, I wish above all things that thou mayest prosper. Et Jumal läbi oma sulase Johannese ütles, et ma soovin, et sa oleksid jõukas kõiges. Now, that's his desire for each of his children. See on tema igatsus igaühe oma lapse suhtes. Now, here's our part in this. Aga meie osa selles on see. You see, you have the sovereign element you cannot control, Sul on see suveräänne element, mida sina ei saa kontrollida. but you have the human part that you can control. Aga sul on ka inimlik pool, mida sa saad kontrollida. Now, if you refuse to build up your inner man, Kui sina keeldud üles ehitamast oma sisemist inimest, you have already determined that you will not prosper. siis sa oled juba kindlaks määranud selle, et sa ei saa jõukaks. But if you build up your inner man, Aga kui sa ehitad üles oma sisemise inimese, you have opened the door for some beautiful things to occur in your life. siis sa oled avanud ukse, et mitmed ilusad asjad su elus võiks juhtuda. So some of the quality decisions I made, Nii et mõned kvaliteedotsused, mida mina tegin, that I would spend hours in the Word of God. olid, et ma veedan tunde Jumala sõnas I spent hours on my knees. ja ma veedan tunde oma põlvedel. Now, it wasn't that I was trying to get approval, See ei olnud selles, et ma püüdsin heakskiitu saavutada, because God had already made it clear to me that He approves me as a son. sellepärast et Jumal oli teinud juba selgeks selle, et ta on mind heaks kiitnud oma pojana. But what I had to do was to deactivate the soul man. Aga mida ma pidin tegema, oli nagu deaktiveerima oma hinge inimese. And there are certain disciplines that will deactivate the soul man. Ja on teatud distsipliinid, mis teevad või deaktiveerivad siis hing inimese. We know that giving ourselves to prayer and the word will deactivate the soul man. Me teame, et iseenese andmine sõnale ja palvele deaktiveerib hinge. And at the same time, God is developing you in a new heavenly understanding. Ja samal viisil Jumal arendab sind taevase arusaamise suhtes. You see, you must begin to think like the culture that you now live in. Sa pead hakkama mõtlema selle kultuuri kohaselt, milles sa nüüd elad. And though we're living on earth, yet our culture is heavenly. Kuigi me elame maa peal, on meie kultuur taevane. So there is a language that Ye- speaks to our culture. Nii et on teatud keel, mis on meie kultuuri kohane. There is a lifestyle that speaks to our culture. On teatud elustiil, mis räägib meie kultuurist. And so when you look at the language Nii et kui sa vaatad and you keelt look at the lifestyle, ja sa vaatad elustiili, they're both predicated upon how you think. siis need mõlemad põhinevad sellel, kuidas sa mõtled. So we get the opportunity to begin to think the thoughts of God, Nii et me kõik saame võimaluse hakata mõtlema Jumala mõtteid, because God communicates his mind. sest Jumal annab edasi või annab teada oma meele. And then to establish those thoughts, Ja et siis need mõtted rajada, we must begin to speak those thoughts. me peame hakkama neid mõtteid välja rääkima. So it's just a simple way of saying you must say what God has already said. Nii et lihtne viis seda öelda on see, et sa pead hakkama rääkima seda, mida Jumal on juba öelnud. And the demonstration of that will be in your lifestyle. Ja see väljendub või selle demonstratsioon toimub sinu elustiilis. All I'm really saying to you this morning Kõik, mida ma sulle ütlen täna hommikul, is that I am looking at people who have the potential to change this nation. on see, et ma vaatan inimesi, kellel on potentsiaal muuta seda rahvast. You believe that? Kas sa usud seda? You see, if you know who lives inside of you, Kui sa tead seda, kes elab sinu sees, you would be shouting siis sa hõiskaksid, hüüaksid and saying, yes, that is right. ja ütleksid, jah, see on nii. There is the potential to change this nation. Meil on potentsiaal muuta seda rahvast. Now listen, God doesn't need a whole lot of people to change a nation. Jumalal ei ole vaja palju rahvast selleks, et ühte rahvast muuta. You see, he can save by many or by few. Ta võib päästa nii paljude kui väheste kaudu. All he needs is a critical mass Kõik, mida ta vajab, on see kriitiline mass, who will become a tipping point. kellest saab see kaalukeel ja murdepunkt või. So you tip Kaalukeel. things away from the flesh
into the direction of God. nii et sa nagu kaldud ära oma liha poole pealt Jumala asjadesse. And that will end the national destitution. Ja see lõpetab selle riikliku laostumuse. And that's what the first two signs are about. Ja see on see, millest on need kaks esimest tunnustähte. Let me put it this way. Ütlen seda nii. Jesus was God's tipping point. Jeesus oli Jumala kaalukeel. And he tipped man away from death into life. Ja tema kallutas inimesed surmast ellu. That's what sign 2 and sign 7 is about. Ja see on see, millest on tunnustähed 2 ja number 7. You see, these messages are not difficult. Need sõnumid ei ole keerulised. The issue in sign 2 and sign 7 was the evidence of death. Küsimus tunnustähes 2 ja 7 oli surm. So the first two signs dealt with poverty. Nii et kaks esimest tunnustähte tegelesid vaesusega. And the next two signs dealt with death. Ja järgmised kaks tegelesid surmaga. So now what must we deal with? Millega meil nüüd siis tuleb You tegeleda? will find it in John chapter 5 Sa leiad selle Johannese 5. peatükist and John chapter 9. ja 9. peatükist. And what we're dealing with there are two long-standing conditions. Ja millega me seal tegeleme, on kaks pikalt püsinud olukorda. Because of the presence of both poverty and death. Nii vaesuse kui surma kohalolu tõttu. If I could just simply put it this way. Kui ma võiksin seda öelda sellisel viisil. The number one issue is death. Esimene number 1 küsimus on surm. And we know that death was produced because of sin. Ja me teame seda, et surm tuli esile patu tõttu. Sin was mistaken identity that caused Adam to miss the mark. Patt oli nagu selline vääridentiteet või valeidentiteet, mis pani teda märgist mööda laskma. The idea of missing the mark is this. Idee selles märgist mööda laskmisel on see. If you are a target shooter. Kui sina oled täpsuslaskja. And you miss the bullseye. Ja sa lased sellest märgi keskpunktist mööda. There would be a judge there that would say you have missed the mark. Siis seal on kohtunik, kes ütleb, et sa oled märgist mööda lasknud. And that is one of the simple definitions of sin. Ja see on patu üks lihtsatest definitsioonidest. But what caused him to miss the mark? Aga mis põhjustas selle mööda laskmise? Was because he was in mistaken identity first. Oli see, et ta oli kõigepealt selles ekslikus identiteedis. So what caused Jesus to hit the mark at all times? Aga mis põhjustas selle, et Jeesus alati lasi täpselt? Because he was never in mistaken identity. Oli see, et ta iial ei olnud vales identiteedis. He was clear about his sonship. Ta oli kindel oma poja seisuses. So therefore he was never in poverty. Ja seetõttu ta ei olnud kunagi vaesuses. And he was never in death until he submitted himself to die. Ja ta ei olnud kunagi surmas kuni selle hetkeni, mil ta alistas ennast surema. You never heard about him being sick? Sa ei kuule kunagi, et ta oleks haige olnud. Even if he needed money. Isegi kui tal raha oli vaja. He would just simply say, go catch that fish. Siis ta ütles lihtsalt, et mine püüa see kala kinni. The fish did not have money in its mouth at all times. Kaladel ei olnud kogu aeg mingisugune raha suus. It only had money at the time when Jesus said, go catch it. Tal oli raha ainult siis suus, kui Jeesus ütles, et mine püüa see kinni. You see, come on, he is the voice that controls everything in heaven and earth. Tema on see hääl, mis kontrollib kõike nii taevas kui maa peal. You understand what I'm saying today? Sa mõistad, mida ma räägin täna? Jesus modeled how to really be a son of God on earth. Jeesus modelleeris seda, kuidas olla Jumala poeg maa peal. So if you look at the continuation of death expressed. Nii et kui sa vaatad seda, kuidas surm oli väljendatud nagu jätkuvalt. And how that it brings nations down to a place of destitution. Ja kuidas see nagu toob või kisub rahvad alla ühte sellisesse laostumuse paika. There is one word once again that I want to bring to your attention.
siis on üks sõna, millele ma tahan su tähelepanu pöörata. and that is the word poverty. Ja see on sõna vaesus. Have you noticed how that there are many developing nations attempting to come out of poverty? Oled sa märganud, et on palju arengumaid, kes püüavad vaesusest välja tulla? Now, if it is such a blessing, why are we trying to get out of it? Kui see vaesus oleks selline õnnistus, siis miks me püüame sellest välja tulla? Where does it all begin? Kus see kõik algas? When you finally agree with God and say, no more. Kui sa lõpuks nõustud Jumalaga ja ütled, mitte enam, Then God will begin to give you strategy siis Jumal hakkab sulle andma strateegiat, of how to come out. kuidas välja tulla. That's what he did for me. See on see, mida ta minu jaoks tegi. Hallelujah. You see, I can tell you stories about someone else, but I'd rather tell you my own story. Ma võiksin sulle rääkida lugusid kellestki teisest, aga ma pigem räägiksin oma lugu. Let's deal today with John chapter 5 and the long-standing condition in that chapter. Tegeleme täna siis Johannese 5. peatükiga ja siis selle pikalt kestnud What I'd like for olukorraga. Tina to do is to read for you John chapter 5, verse 1 through 15. Loen Johannese 5. peatükk salmid 1-15. Nii. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata. Sellel on 5 sammaskäiku. Siin lammas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid, kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haigusest ta oli. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas talle, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid tervenenule, nüüd on hingamispäev ja seepärast sa ei tohi kanderaami kanda. Tema aga vastas neile, see, kes mu terveks tegi, ütles mulle, võta oma kanderaam ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma kanderaam ja kõnni. Aga tervenenu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Pärast poole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle, vaata, sa oled saanud terveks, ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. This is a very interesting story. See on väga huvitav lugu It always has been to me. ja see on alati olnud minu jaoks huvitav. Not only do you see something that is long-standing, but it also appears to be a hopeless situation. See on midagi, mis ei ole mitte ainult, ei näi olevat pikalt kestnud, vaid see näib ka olevat lootusetu. Now, how long had this man had this condition? Kui kaua sellel mehel oli see olukord olnud? 38 years, correct? 38 aastat. It is interesting to me that this is the exact same time that God began to deal with Israel about coming out of the wilderness. Ja see on huvitav minu jaoks, et see on umbes seesama aja pikkus, kui Jumal hakkas tegelema Iisraeli rahvaga, et nad tuleks välja kõrbest. God began to prepare them to leave their hopeless state of wandering in the wilderness Jumal hakkas neid valmistama selleks, et nad võiks tulla oma lootusetust kõrbes ekslemise perioodist. and to go into the promised land. Et nad läheks tõotatud maale. Let me say it another way. Las ma ütlen seda teist viisi. He was preparing them to transition from poverty into the abundant life. Ta valmistas neid, et nad nagu läheksid edasi vaesusest külluslikku ellu. Now, just as in this story, Jesus was the only helper and healer, Ja just nagu selles loos, Jeesus oli ainukene abiline ja tervendaja. God was the only one that really could help Israel
out of the wilderness. oli Jumala ainus, kes võis Iisraeli aidata välja kõrbest. Now, what we see equally is that Jesus is the seeker, and he's the one that takes initiative in this situation. Ja mida me näeme siin samamoodi on see, et Jeesus on see otsija ja tema on see, kes algatab asja. It's just like the Lord has been the seeker all the time of you and taken the initiative to lead you out. Samamoodi nagu Issand on olnud see, kes on sind otsinud ja võtnud initsiatiivi, et sind välja viia. There was a concept that I was taught as a very young man. Oli üks õpetus, mida õpetati, kui mina olin noor. That no one can pursue God except that first of all, God pursued that person. Et keegi ei saa nagu jälitada või otsida Jumalat, kui Jumal esmalt ei otsi teda. I don't know if you have this word in the Estonian language, but we call that prevenient grace. Ma ei tea, me nimetame seda. That was a theological concept that was developed. See oli üks selline teoloogiline kontseptsioon, mis oli nagu arendati välja. Let's just make it real simple. Teeme selle väga lihtsaks. It was the grace of God that did it. See oli Jumala arm, mis tegi seda. So when the Lord here was the seeker and took initiative, nii et kui Issand siin oli see otsija ja võttis initsiatiivi, it is exactly opposite to what occurred in sign 2 and sign 7. siis see on just täpselt vastupidine sellele, mis juhtus tunnustähes 2 ja 7. The Lord was the one sought after in those two signs. Nendes kahes tunnustähes oli Issand see, keda otsiti. Now, equally interesting, this sign happens in Jerusalem. Sama huvitav on see, et see tunnustäht juhtub Jeruusalemmas. And so thus it has a special reference to the seat of government. Ja sellepärast sellel on eriline viide nagu valitsus järjele või. These sign 3 and sign 6 are the only two signs that say anything about sin. Need kaks tunnustähte või tunnustäht 3 ja 6 on tunnustähed, mis ainsana mainivad pattu. Just as sign 2 and sign 7 are the only two connected with death. Samamoodi nagu tunnustähed 2 ja 7 on ainsad, mis on ühendatud või kus mainitakse surma. And sign 1 and sign 8 deals with poverty. Ja tunnustäht 1 ja 8 tegelevad vaesusega. So are you seeing the picture here? Kas sa näed seda pilti siin? Sin, Patt, poverty, vaesus and death. ja surm. Now, I do not consider any of them our friends. Mina ei pea ühtki neist sõbraks. In fact, the three of them are enemies to the abundant life. Ja tegelikult 3 neist kõik on vaenlased külluslikule elule. So you can see the very reason why Israel needed reforming. Nii et sa võid näha just seda põhjust, miks Iisrael vajas reformimist. Because they are completely overshadowed by sin, poverty, and death. Sellepärast, et vaesus, patt ja surm täielikult varjutavad neid. Now what sign 3 and sign 6 will speak to us about. Ja millest räägivad meile tunnustäht number 3 ja number 6? As far as the specifics are concerned. Mis puudutab siis üksikasju või konkreetseid asju. Sign 3 speaks to us of impotence. Tunnustäht 3 räägib meile tema lihanõrkusest. And sign 6 will speak to us of blindness. Ja tunnustäht 6 räägib meile pimedusest, olemisest. So what we have is weakness in the flesh. Nii et mis meil on nõrkus lihas. And blindness always indicates a lack of revelation. Ja pimedus alati viitab ilmutuse puudumisele. God desires to give us the spirit of revelation. Jumal igatseb meile anda ilmutuse vaimu. And he has no desire for us to walk in the weakness of the flesh. Ja tal ei ole mingit igatsust, et me käiksime lihanõrkuses. So Jesus as the seeker Nii et Jeesus kui otsija changes both conditions in mankind.
muudab mõlemat olukorda inimkonnas. Now, I want to read two passages from the book of Deuteronomy, Ma tahan lugeda nüüd 2 kirja kohta 5. Moosese raamatust. and you will see the connection of these 38 years. Ja sa näed seda sidet siin selle 38 aasta vahel. Deuteronomy chapter 1, verse 6 through 8. 5. Moosese 1, 6-8. The Lord our God spoke unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough. This is where I'm speaking of a long-standing condition. Issand, meie Jumal rääkis meiega Horebil öeldes, küllalt kaua olete viibinud selle mäe juures, nii et küllalt kaua räägib siin siis kaua kestnud olukorrast. Pöörduge ja minge teele, minge emorlaste mäestikku ja kõigi nende naabrite juurde lagendikul, mäestikus ja madalikul, lõunamaal ja mererannas, kaananlaste maale ja Liibanoni kuni suure jõeni, Frati jõeni. Vaata, mina annan selle maa teile ette. Minge ja pärige maa, mille Issand on vandega tõotanud anda teie vanemaile, Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile, neile ja nende järglastele pärast neid. And in Deuteronomy chapter 2, verse 13 through 15. Ja siis 5. Moosese 2, 13-15. Võtke nüüd kätte ja minge üles Seredi jõe ja me läksime üle Seredi jõe ja aega, mis kulus meie rännakuks Kaades Barneast, kuni me ületasime Seredi jõe, oli 38 aastat. Seniks oli hävinud kogu see sugupõlv, kõik sõjamehed leerist, nagu Issand neile oli vandunud. Oli ju Issanda käsi olnud nende vastu, hävitades nad leerist viimseni. Many years ago, I was misled in my understanding. Palju aastaid tagasi mu arusaamine oli nagu eksitatud. By those who were sincere, but yet they did not have accuracy of Scripture. Nende poolt, kes küll olid siirad, aga nad ei olnud täpsed pühakirjas. And what they told us was that everyone in that first generation out of Egypt died except Caleb and Joshua. Ja nemad ütlesid, et kõik sellest esimesest põlvkonnast, kes tulid välja Egiptusest, välja arvatud Joosua ja Kaaleb, surid. It wasn't until I decided to read for myself that I really found out that was not the truth. Aga alles siis, kui ma otsustasin ise lugeda, ma sain teada, et see ei olnud tõde. Now, if you read Deuteronomy chapter 2, verse 13 through 15 carefully, Et kui sa lugesid nüüd neid 5. Moosese 2. peatüki salme 13-15 hoolikalt, you will see the ones that God was really purging out of the nation. siis sa näed, et kes olid need, keda Jumal nagu puhastas selle rahva keskelt välja. It was the members of the army Need olid sõjamehed, who had come into agreement with doubt and fear concerning their mission. kes olid nõustunud kahtluste ja hirmuga oma rahva suhtes. Now, initially, the army was numbered at 603,550. Sõjaväe arv oli 603 550. Would you say that's a pretty good sized army? Kas pole päris hea suurusega sõjavägi? Isn't it interesting Kas pole huvitav, that only 2 people et ainult 2 inimest out of 603,550 made it? 603 550 2 inimest jõudsid kohale. That is not a very good percentage. See ei ole mitte hea osakaal. So we had 603,000. Nii et meil on 603 548 who did not make it, 548, kes ei jõudnud kohale. and only 2 made it. Ainult 2 jõudsid kohale. Because the real issue was Sest tõeline küsimus oli, those who were numbered in this sense were members of the army. et need, kes olid üle loetud, olid need, kes olid osa sõjaväest. And what the Lord did was he replaced that army with a brand new army. Ja mida Issand tegi, oli see, et ta asendas selle armee täiesti uue armeega. Now the number wasn't quite as many.
ja nüüd see hulk küll ei olnud päris nii suur, because the new army had about 601,000 and a few more in it. sest uues armees oli 601 000 ja So you see, he did replace the army. nii, et ta asendas küll armee. When we get to Deuteronomy here, Kui me jõuame siin 5. Moosese raamatusse, that means that most of them were now dead. siis enamik neist olid juba surnud And it took 38 years for this to happen. ja selleks kulus 38 aastat, et But see once it juhtuks. happened, Aga kui see siis juhtus, then they could go on. siis nad võisid edasi minna. So this is why the Lord said, you have been around this mountain long enough. Ja sellepärast Issand ütles, et te olete selle mäe ümber olnud juba piisavalt kaua. Now, if you have been marching in the same experience for 38 years, do you think you might would get bored? Kui sa oled ühes samas kogemuses marssinud 38 aastat, mis sa arvad, kas see muutuks igavaks? Do you think you might would say this is insanity? Kas nad võiks öelda, et see on hullumeelsus? You see, here's the definition of insanity. Hullumeelsuse definitsioon on järgnev. Keep doing the same thing that you've always been doing and think you're going to get different results. Jätka samade asjade tegemist, mida sa oled alati teinud ja oota teistsugust tulemust. No, if you keep doing the same thing you've always been doing, you're going to get the same results. Kui sa teed sama asja samamoodi, nagu sa kogu aeg oled teinud, siis sa saad samad tulemused. So how do you change that? Kuidas sa seda siis muudad? You must do something you've never done before. Sa pead tegema midagi, mida sa ei ole kunagi varem teinud. In the words of Joshua, he said to the nation, you have never gone this way before. Joosua sõnul ta ütles rahvale, et te ei ole kunagi läinud seda teed varem. See, there's always evidence called tracks Alati on tõendid, mille nimi on jäljed, that you have been in that place before. et sa oled enne seal paigas olnud. But imagine doing this for 38 years Aga kujuta ette selle tegemist 38 aastat. before you hear a definite word from God, this is over. Enne kui sa kuuled kindlat sõna Jumalat, et nüüd on see möödas. Now prepare yourself to go to the next place. Valmista nüüd ennast ette minema järgmisesse paika. I can begin to see breaths of fresh air come to the nation. Ma näen nagu värsket hinguse tulemist selle rahva peale. That is what you call the winds of reformation. Seda sa nimetad reformatsiooni tuuleks. God used Moses to begin to speak to them to prepare them. Jumal kasutas Moosest, et nendega rääkida, et neid ette valmistada. Now, though we know that he would not go himself, Kuigi me teame, et ta ise ei läinud, yet as a good leader, aga ometi hea juhina it was his responsibility to prepare the next generation. oli tema vastutus valmistada ette järgmine põlvkond. And the only way that you do that is give them a word that is consistent with where they're going. Ainus viis, kuidas seda teha, on see, et anna neile sõna kooskõlas sellega, kuhu nad on minemas. This is why you hear me speak so often about life, Sellepärast sa kuuled mind nii sageli rääkimas elust, because that is where God has positioned the body of Christ to go. sest see on see paik, kuhu kuhu Jumal on positsioneerinud koguduse minema Into the fullness of life. elu täiusesse. And I often get the question, Ja sageli ma saan küsimuse, what if that does not happen in your personal experience? mis siis, kui see ei juhtu sinu isiklikus kogemuses? I look at it this way. Ma vaatan seda nii. If I have to be a Moses to another generation, Kui mina pean olema Mooses teisele põlvkonnale, I will make sure that I speak the word of the Lord to that generation siis ma teen kindlaks, et ma räägiksin Issanda sõna sellele põlvkonnale. so that I will arm them with something other than traditions Et ma nagu varustaksin neid millegi muuga kui traditsiooniga. and expand their vision for something greater than what we have touched in this generation. Ja laiendaksin nende nägemist millegi suurema jaoks kui see, mida me oleme selles põlvkonnas kogenud. When I go places, I look to identify the young men and the young women that God has laid his hands on. Kui ma lähen kuskile paika, siis ma otsin, et identifitseerida neid noori mehi ja naisi,
kelle peale Jumal on oma käed pannud. And what I want to do is build bombs inside of them. Ja mida ma tahan teha, on ehitada pommid nende sees. I want to build explosions of God's almightiness inside of Ma them. tahan nende sees ehitada nagu Jumala kõikväelisuse plahvatused või I want to give them vision beyond what they are currently experiencing. ma tahan ehitada neis nägemist, mis on suurem kui see, mida nad praegu I want to kogevad. challenge them to believe for the impossible. Ma tahan esitada neile väljakutse uskuda võimatut. You see, if my son walks in the vision I give him, Kui mu poeg käib selles nägemuses või visioonis, mille ma talle annan, that doesn't diminish me. siis see ei vähenda mind. In fact, that expands me Tegelikult see laiendab mind, because I will live through my son. sest ma elan oma poja kaudu. This is why Hebrews tells us, Sellepärast Heebrea kiri ütleb meile, they being dead yet speaketh. need, kes on surnud, kuid ometi kõnelevad. So you know who's still speaking? Nii et tead, kes veel praegu Although I'm räägib, still on earth, kuigi mina olen veel maa peal. every father who's ever imparted into my life, Iga isa, kes on iial minu ellu nagu ülekandeid teinud, they're still speaking nad ikka veel räägivad, because I'm here on earth still speaking. sest mina olen siin maa peal ja ikka räägin. And I'm saying the things that they planted into me as a young man. Ja ma räägin neid asju, mida nemad istutasid minusse nooremehena. So even if I do not walk into the fullness of life, Nii et isegi kui mina ei kõnni elu täiuses, and it is something that God has assigned to another generation, see on midagi, mille Jumal on nagu määranud teisele põlvkonnale. I accept my assignment Aga mina aktsepteerin või võtan vastu oma as ülesande a transitional ministry and voice. kui ühe ülekande teenistuse hääl. And you know what I'm saying to this generation? Ja tead, mida ma ütlen sellele põlvkonnale? We have walked around this mountain long enough. Me oleme kõndinud ümber selle mäe küllalt kaua. We have walked in these things, these doctrines that men have taught us long enough. Me oleme kõndinud nendes inimeste õpetatud Step number one. doktriinides küllalt kaua. Step number one Esimene samm, is get up from this place, tõuse üles sellest paigast, from where we are, kus me oleme. and let's get ready to go someplace Ja seame end valmis that we have kuskile never minema, gone before. kus me ei ole varem käinud. Now, the challenge that every one of you will face Iga üksteist kohtab seda väljakutset, is when you leave, et kui sa lahkud, what do you leave to go into? siis sa lahkud kuhu minemiseks. It's like someone saying, okay, I'm committed. I know what I'm committed to. Kui keegi ütleb, et ma olen pühendunud, ma tean, millele ma olen pühendunud. But what are you asking me to commit to now? Aga millele sa palud mind nüüd pühenduda? What I'm asking you to commit to Aga millele ma palun sind pühenduda? is an abundant life. On ülikülluslik elu. What I'm asking you to come out of disagreement with is anything associated with poverty, Et sa tuleksid välja nõustumisest kõigega, mis on seotud vaesusega. anything associated with death, Kõik, mis on seotud surmaga. anything associated with sin. Kõik, mis on seotud patuga. That's what I'm asking you to come out of. See on see, millest ma küsin, et sa välja tuleksid. Can you do that? Kas sa võid seda teha? Well, you may ask me, okay, then I know what I'm in. I know what it looks like, but I don't know what it looks like in the thing I'm going into. Sa ütled, et ma tean, kus ma olen, ma tean, milline see välja näeb, kus ma olen, aga ma ei tea, kuhu ma lähen ja milline see välja näeb. The only way that you will ever know is go to it. Ainus viis, kuidas sa üldse teada saad, on sinna minna. You see, they had no idea what Pentecost would look like until they experienced it. Neil ei olnud aimugi, milline nelipühi võib välja näha, kuni nad kogesid seda. You see, Peter could not say, this is that, until he had experienced this. Peetrus ei oleks saanud öelda, et see on see, kui ta ei oleks seda kogenud. See, isn't it amazing how God works it that way? Kas pole hämmastav, et Jumal toimib sel viisil? He will give us an experience and then he will give us an explanation. Ta annab meile enne kogemuse ja siis ta annab meile selgituse. So that keeps us walking by faith and not by sight. Ja see hoiab meid usus kõndimises, mitte nägemises. We must trust the integrity of God's intentions toward us. Ja me peame usaldama Jumala nagu parimat täielikkust meie suhtes. Let's make it real simple. Teeme asja lihtsaks. I became American for a moment. Ma nüüd sain ameeriklaseks hetkeks. We must just simply trust God. Sa pead lihtsalt Jumalat usaldama. Is that all right? Kas sobib sulle? Yeah, see, if we trust God,
sest kui me usaldame Jumalat, He will not lead us astray. siis ta ei vii meid eksiteele või You see, He already said, I know the thoughts that I think toward you. ta ütles, et ma tean mõtteid, mis mul on sinu suhtes. They're thoughts of good and not evil. Need on head mõtted, mitte kurjad. And He will give us an expected end. Ja ta annab meile oodatud lõpu. What do you expect in the end? Mida sa ootad lõpus? What do you expect in the end? Mida sa ootad lõpus? Abundance. Thank you. You caught it. Saite pihta. That's exactly what I've been saying to you. Seda ma sulle juba kogu aeg rääkinud olen. Is in the end, you should receive an abundant life. Et lõpus sa peaks vastu võtma külluslikku elu. So God has already set some things up. Nii et Jumal on He's already set some things up. juba öelnud mõned asjad ette sulle. You see, those who are occupying your inheritance have already heard you're coming. Need, kes on sinu pärandit okupeerimas, kuulevad juba, et They've sa oled already tulemas. heard that you're coming. Nad kuulevad, et sa oled tulemas. Word has already gotten to them. Sõna on neile juba kohale jõudnud. And though they may be more numerous than we are, Ja võib-olla neid on rohkem kui meid, yet they know they are not more powerful than we are. kuid nad teavad, et nad ei ole väelisemad kui Because meie. they've already heard how God has overthrown the Egyptians. Sellepärast, et nad on kuulnud, et Jumal on hävitanud egiptlased. They have already heard how God has dealt with the two kings of the Amorites. Nad on juba kuulnud, et meie Jumal on tegelenud kahe emorlaste kuningaga. So now they're in fear Nii et nüüd nad on kartmas. because they know they've only been occupying your inheritance. Sellepärast, et nad teavad, et siiani nad on sinu pärandit hoidnud. But the only way you get there Aga ainus viis, kuidas sa sinna saad, is you must go in and tell them your days are over. on see, et sa lähed sinna nende juurde ja ütled, et teie päevad on läbi. You see, the only way we're going to change what's going on planet Earth Ainus viis, kuidas me saame muuta oma päevi maal, is that there must be a generation that arises in the earth on see, et peab tõusma üks põlvkond maa peal and say, sin, you're not welcome anymore. ja ütlema, patsa ei ole enam teretulnud. Poverty, you're not welcome anymore. Vaesus sa ei ole enam teretulnud. Death, you're not welcome anymore. Surm sa ei ole oodatud enam. Sickness, you're not welcome anymore. Haigus sa ei ole enam oodatud. Weakness, you're not welcome anymore. Nõrkus sa ei ole enam oodatud. The kingdom of God Jumala kuningriik is here on siin. now. Nüüd. Hallelujah. Halleluuja. You see, that's why Jesus said, when you go preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Sellepärast Jeesus ütles, kui te lähete, siis kuulutage, et kuningriik on lähedal. He said, heal the sick, Ta ütles, tehke Raise the dead, äratage surnud, cleanse the leper, tehke pidalitõbised, throw the devil out. ajage kurjad vaimud välja. He was not very kind about it. Ta ei olnud väga meeldiv või He lahke said, sellest. throw him out. Ta ütles, viska ta välja, kurat. Isn't that the same thing he said to them concerning the inhabitants? Kas see ei olnud sama asi, mida ta ütles nende maaelanike kohta? He said, throw them out. Ta ütles, visake nad välja. He did not say live together with them. Ta ei öelnud, et elage nendega koos. You see, you cannot be contented when the enemy is around Sa ei saa olla rahulolus, kui vaenlane on because the kuskil enemy will läheduses. pollute the abundant life. Sellepärast, et vaenlane rikub selle küllusliku So elu. that's where kingdom violence rise up in you. See on koht, kus see kuningriigi vägivald või Now, what I'm speaking Tõuseb of üles. is an aggressive spirit ma räägin ühest agressiivsest vaimust, that says we will settle for nothing less mis ütleb, et me ei rahuldu millegi vähemaga than what he has declared is our reality. kui see, mis tema on kuulutanud, et on meie reaalsus. So can you see why Jesus sought out this one man? Nii et kas sa näed, miks Jeesus otsis üles selle ühe mehe? Because this one man represented creation. Sellepärast, et see üks mees esindas loodut. Here he is weak Siin ta on nõrgana, and he has no strength to stand up. tal ei ole jõudu, et üles tõusta. He's crippled. Ta on halvatud. See, what we do not realize is that Adam crippled humanity with his decision. Mida me ei mõista on see, et Aadam nagu halvas inimkonna oma otsusega. And every nation was walking about crippled for the last 4,000 years until Jesus came. Ja kõik rahvad käisid nagu longates ringi 4000 aastat, kuni Jeesus tuli. Well, hallelujah, but here comes Jesus. Aga siis tuleb Jeesus And he comes to humanity. ja ta tuleb inimeste He juurde. comes to this one man.
tuleb selle ühe mehe And juurde he said, wilt thou be made whole? ja ütleb, et saa tehtud terveks. And the only thing that the man Või could kas sa say tahad saada terveks? Ja ainus, mida mees võis öelda, was that the system that is currently existing, et see süsteem, milles tema praegu elas, that is, we're waiting for the angel to trouble the water. see oli siis see, et Jeesus või ingel tuleks ja segaks vett. Someone always gets there before I do. Aga keegi jõuab ikka enne ette kui mina. And I have no man to help me. Ja ükski inimene ei aita mind. Well, what he didn't realize was that help was there Aga mida ta ei mõistnud, oli see, et abi oli seal. in the person of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse isikus. And so he said, wilt thou be made whole? Ja ta küsib, et kas sa tahad terveks saada või terviklikuks saada. I mean, if you have been in that crippled condition forever, Kui sa oled olnud sellises halvatus olukorras terve igaviku, it would be insanity to say no. siis oleks hullumeelsus öelda ei ju. Just like it's insanity for us to say no to what God has made available to us. Nagu on hullumeelne öelda ei sellele, mille Jumal on meile kättesaadavaks teinud. He didn't ask him, will you be healed? Ta ei küsinud tema käest, et kas sa saad terveks. He said, will you be made whole? Küsis, et kas sa ei küsinud, kas sa tahad terveks saada, vaid kas sa tahad tervikuks saada. You see the difference today. Vahe on In see. Passover, Jesus is a healer. Paasapühas on Jeesus tervendaja. In Pentecost, he maintains your health. Nelipühas ta nagu hoiab alal sinu tervist. But in Tabernacles, Aga lehtmajade pühas he makes you whole. ta teeb sind tervikuks. You see, healing Tervenemine is the number one step on esimene samm, leading toward being whole. mis juhib selle suunas, et saada tervikuks, And so terviklikuks. if you put this in Nii context, et kui sa paned selle konteksti, what Jesus is asking this man mida Jeesus küsib sellelt is, mehelt, do you want abundant life? on see, et kas sa tahad saada külluslikku elu. And I am sure something in this man's spirit began to shout, Ja ma olen kindel, et miski selle mehe vaimus hakkas hüüdma, saying, maybe this is the day. et võib-olla see on see päev. He probably had discerned that this was his time, Ta ilmselt oli eristanud või aru saanud, et see on tema aeg. and discerning that it's the right time, Ja ära tundmine, et see on õige aeg, he's in the right place, et ta on õiges kohas and the right help has shown up. ja õige abi on ilmunud kohale. This is his day of deliverance. See on tema vabastuse päev. Hallelujah. Jesus extended the hand to him. Ja Jeesus sirutas oma käe tema poole. That is what God is doing today See on see, mida Jumal on tegemas in a täna. new and different way. Uuel ja teistsugusel viisil. You see, the method of the past was that pool that he was hanging around. Mineviku meetod oli see tiik, mille juures ta seal oli. But the method at that moment Aga meetod sellel hetkel was the hand of Jesus. oli Jeesuse käsi He's extending his hand once again. ja ta sirutab oma kätt taaskord. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Apostlid, prohvetid, evangelistid, pastorid ja õpetajad. The hand of Jesus Jeesuse käsi in the earth today. täna maa peal. 5 complete members, 5 täielikku liiget, and not a hand that is handicapped. aga mitte käsi, mis on nagu vigane. See, for so long the church accepted a hand with only 3 fingers. Nii kaua on kogudus võtnud vastu käe, millel on ainult 3 sõrme. We said, yes, we believe in evangelists. Me ütleme jah, me usume evangeliste, We believe in pastors, me usume pastoritesse and we believe in teachers. ja usume õpetajatesse. But what God has been doing Aga mida Jumal on is teinud, healing the hand, on olnud tervendamas seda kätt. because he wants to extend the full hand to creation. Sellepärast, et ta tahab sirutada tervet kätt loodule. So it was necessary that he heal the thumb, Nii et oli vajalik, et ta tervendaks põidla, because that speaks to us of the apostle. sest see räägib meile apostlist. And that's the only finger that can touch every other finger on your hand. Ja see on ainus sõrm, mis suudab puudutada kõiki teisi sõrme su käe It peal. was necessary for God to heal the index finger. Ja oluline oli, et Jumal võiks parandada selle nimetissõrme. Now, sometimes we use that finger to point with. Mõnikord me kasutame seda sõrme, et näidata millelegi. Well, it was necessary for God to heal the prophetic, Aga oli vajalik, et Jumal tervendaks prohvetlikku. so the prophetic would not be pathetic. Nii et prohvetlik ei oleks pateetiline, hale.
If you add these two fingers et kui sul on need 2 sõrme, to what the church embraced already, mille lisaks sellele, mida kogudus oli juba vastu võtnud, now we have a healed hand. siis nüüd meil on tervenenud käsi. And in this day, Ja tänasel päeval, since we are the body of Christ, kuna meie oleme Kristuse ihu, He's the head, tema on pea, we're the body, meie oleme ihu the hand is a part of the body, ja käsi on osa ihust, so He must heal the ministry in the earth today. siis temal tuleb tervendada teenistus And maa peal make them serving tools of reformation, ja teha neist reformatsiooni teenivad vahendid, because that's the hand that He wants to give to this impotent man. sest see on see käsi, mille ta tahab anda sellele nõrgale mehele. And therefore He will lift him up out of his weak state. Ja siis ta saab tema välja tõsta sellest nõrgast olukorrast. Now, when did this particular sign miracle occur? Millal see konkreetne tunnustäht juhtus? What day did it occur on? Mis päev see oli? It was the feast. Did you notice the detail that it occurred on the Sabbath? Kas sa märkasid seda, et see juhtus hingamispäeval? Do you know what the Sabbath is? Tead, mis on sabat? It's the 7th day. See on 7. päev. So it's the 7th day from Adam Aadamast 7. päev. that God says to all of humanity, Mil Jumal ütles kogu wilt thou be inimesele, made whole? et kas sa tahad terveks saada. The 7th day from Adam is the 3rd day from Jesus. Ja 7. päev Aadamast on 3. päev Jeesusest. I'm right back to Hosea chapter 6, verse 1 to 3. Lähen tagasi sinna Hosea 6. peatükk 1-3 salmid. For 2 days he does healing, 2 päevaga ta tervendab, but on the 3rd day, aga 3. päeval he says he raises us up to live in his presence. öeldakse, et ta tõstab meid üles, et me elaks tema ligiolus. And we follow on to know the Lord. Ja me järgneme, et järgida issandat. So this is what I would say to you. Ja ma ütlen teile seda. Get ready for God to give you a new level of intimacy. Sea end valmis selleks, et Jumal annaks sulle ühe uue läheduse või intiimsuse taseme. Because when the word know is used, Sest kui see sõna teadma või tundma kasutatakse, it speaks of intimacy with the Lord. siis see räägib intiimsusest issandaga. And it is through that intimacy Ja selle intiimsuse kaudu that we receive a greater measure and understanding of his life. me võtame vastu ühe suurema mõõdu tema elust arusaamisest. Now, who was angry about this sign? Kes nüüd oli vihane selle tunnustähe What peale? spirit do you see that became angry because Jesus did this? Mis vaimu sa näed vihastumas selle peale, mida Jeesus tegi? It's the same spirit that will be angry about what he's doing in your life. Ja see on seesama vaim, kes on vihane selle peale, mida ta sinu elus teeb. It's that system that doesn't care whether you come into the abundant life or not. See on see süsteem, kes ei hooli sellest, kas sa jõuad sinna külluslikku ellu või mitte. It's that system that only cares for you to become a church member. See on see süsteem, mis hoolib ainult sellest, et sinust saaks kiriku liige. And I'm not against being a church member. Ja ma ei ole selle vastu, et koguduse liige olla. But what I am against is just fellowshipping the back of somebody's head for 38 years. Aga ma olen selle vastu, et kellegi kukalt 38 aastat vaadata. And you don't ever know that person? Ja sa iial ei tunne seda There inimest. is no true fellowship. Seal ei ole tõelist osadust. All you know is that you're members of the same church. Ainult mis sa tead on see, et te olete sama koguduse liikmed. But the only way that real fellowship is created Aga ainus viis, kuidas tõeline osadust is when you luuakse, come face to face. on see, kui te kohtute näost näkku. Because that is how God knows man. Sest see on see, kuidas Jumal tunneb inimest. You see, isn't it the first thing that when Adam first became conscious in this earth? Kas see polnud see asi, kui Aadam esmalt sai teadlikuks siin maa peal? God breathed into him the breath of life. Jumal hingas temasse elu hing. And when he awakened to see for the first time, Ja kui Aadam ärkas, et esimest korda näha, what he saw was the face of God. siis mida ta nägi, oli Jumala pale nägu. God was establishing precedent of relationship. Ja Jumal nagu oli rajamas ühte pretsedenti suhtele, That it should be face to face et see peaks olema näost näkku and not face to back. ja mitte näost kuklasse. You can live forever
in a condition that you think will deliver you. sa võid elada pikka aega olukorras, mis sa arvad, et see vabastab sind. And it seems to be promising, Ja see näib, et asi on paljulubav, but the promise never comes to pass. aga see lubadus kunagi ei täitu. And so if Jesus takes the time to seek you out Nii et kui Jeesus võtab aega, et otsida sind and say, I want to give you something different, ja öelda, et ütleb, et ma tahan sulle anda midagi teistsugust, the last thing we ever need to do is say, no, Lord, siis viimane asi, mida me peaksime tegema, on ütlema ei, isa. because you already know someone else is going to beat you to that pool. Sest sa tead, et keegi teine jõuab sinust ette sinna basseini. Now, if I go back for a moment, Nüüd ma lähen tagasi. the indication was once in a while the angel would come down and trouble the water, correct? Viide oli sellele, et aeg-ajalt tuli ingel ja segas seda vett. Oli nii. And whoever got in the water first, they were the ones healed, correct? Ja kes iganes jõudis sinna vette esimesena, sai terveks. Kas oli nii? So if you're paralyzed, Nii et sa oled halvatud there's no opportunity for you to get in that water first. ja ei ole mingisugust võimalust, et sina sinna vette esimesena jõuaksid. Because here's the real deal. Asi on päriselt nii. You can't walk. Sa ei saa kõndida. And someone else must have enough grace to help you. Ja keegi peab halastama sinule piisavalt, et ta tuleks ja aitaks sind. But if they are desperate themselves, Aga kui need inimesed ise on meeleheitlikud, they're not concerned about helping you. siis nad ei tunne muret selle üle, et sind aitama tulla. They're only concerned about helping themselves. Nad ainult muretsevad iseenda aitamise pärast. And so you need someone to come with a new order. Nii et sul on vaja, et tuleks keegi, kes elab nagu uue korra järgi, If you ever expect to be delivered. kui sa üldse tahad vabaks saada kunagi. And that's exactly what Jesus represents in this story. Ja see on see, mida Jeesus esindab siin loos. He is God's tool of reformation. Tema on Jumala reformatsiooni Now, vahend. why do I keep using the term reformation? Miks ma kasutan seda terminit reformatsioon kogu aeg? Because it means to stand up erect again. Sellepärast, et see tähendab tõusta üles või seista üles valvsana. This man who was paralyzed by the previous order and system, See mees, kes oli halvatud seal vanas korras, he could not stand. ta ei saanud tõusta. But when Jesus came Aga kui Jeesus tuli and extended him the hand, ja sirutas talle käe, he could stand now. siis ta võis nüüd tõusta. You see, that is the same thing that has happened with us. Ja see on seesama asi, mis on juhtunud meiega. We were paralyzed in our human conditions, Me olime nagu halvatud oma inimlikus olukorras. and then we received a double portion. Ja siis me saime kahekordse osa. We became religious. Me muutusime religioosseks. So what we needed was for Jesus to come Nii et mida me vajame, et Jeesus tuleks and give us reality. ja annaks meile reaalsuse. Religion is not reality. Religioon ei ole reaalsus. It is filled with fairy tales See on täidetud muinasjuttudega, that has no reality to it. milles ei ole mingisugust tegelikkust. And at first it will appear to be hopeful, Ja algselt see näib olevat lootusrikas, but in the end it will only produce hopelessness aga lõppkokkuvõttes see toob esile ainult lootusetust. and wondering if we'll ever get out of this state. Ja mõtet, et kas me üldse sellest kunagi pääsemegi sellest olukorrast. But thank God he has a plan. Aga tänu Jumalale, et tal on plaan. And that plan is through his son, Jesus Christ. Ja see plaan on tema poja Jeesuse Kristuse läbi. Hallelujah. And the whole purpose of it is to raise us up Ja kogu selle eesmärk on tõsta meid üles into the abundant life. külluslikku ellu. Now let me finish this morning. Las ma lõpetan täna I'm hommikul. real close. Ma olen juba päris You have lõpu been lähedal. you have been most patient. Te olete olnud väga kannatlikud. Hallelujah. There are so many keys in this passage in John 5. Selles Johannese 5. peatükis on nii palju võtmeid. I could have spoken to you about the ministry of the man-child today. Ma oleks võinud teile rääkida täna mees-lapse teenistusest. Now I'm speaking of Revelation 12, the man-child. Ma räägin ilmutuse raamatu 12. peatükist, poisslaps. But I think something that is most important Aga ma arvan, mis on kõige olulisem, is that the weak man was delivered by a faith response to the spoken word of the King of Glory. oli see, et see nõrk mees sai tervendatud selle ususõna kaudu, mis räägiti aukuninga poolt. It was the king's words
that defile the religious protocol of his day. Need olid kuninga sõnad, mis nagu rüvetasid või eksisid selle religioosse protokolli vastu neil päevil. They were marred in the rule of the Sabbath rather than the spirit of the Sabbath. Neid valitses see sabati reegel pigem kui sabati vaim. See, the question is, how can you follow the rules of religion and your brother or sister is hurting? Küsimus on selles, et kuidas sa saad järgida religioosseid reegleid, aga sinu õde ja vend on valudes. And they're in such a horrible condition and not being freed at all. Ja nad on sellises kohutavas olukorras ja neid ei vabastata. I'll tell you what I call that. Ma ütlen sulle, kuidas mina seda nimetan. I call that make-believe religion. Ma nimetan seda nagu välja mõeldud religtsuseks. This is what God wants. See on see, mida Jumal tahab. Jesus raises this man up. Jeesus tõstab selle mehe üles. You find out later that he returns to this man after the man's encounter with the Jewish leaders. Ja sa näed, et ta hiljem pöördub selle mehe juurde tagasi pärast seda, kui see mees oli kohtunud religioossete juhtidega. There are those in your nation that see themselves as the keepers of God's work in this nation. Teie rahva hulgas on neid mehi, kes peavad ennast Jumala töö nagu hoidjateks. And what they think is that they are the guardians to keep what God has done pure. Ja nad arvavad, et neid on valitud olema nagu kaitsjad sellele, et hoida Jumala tööd puhtana. Only to find out that much of what is being done is resisting the current season of God. Aga mida nad tegelikult teevad, on see, et nad on vastu seisnud Jumala sellele tööle, mida ta praegu teeb. And usually it is clothed with religious language. Ja tavaliselt nad nagu katavad või nad on kaetud, nad räägivad religioosselt. How do we break free of that? Kuidas me murrame vabaks sellest? There's really only one thing to do, On ainult üks asi, mida teha. and that's turn to Jesus Ja see on pöörduda Jeesuse poole. and allow him to define what our experience should be. Ja lasta temal defineerida seda, milline meie kogemus peaks olema. You see, this man at first had no idea who delivered him. Sellel mehel alguses ei olnud aimu ka, kes tema nagu vabaks All he tegi. knew was that he was delivered. Kõik, mida ta teadis, oli see, et ta sai vabaks. Now he could report Nüüd ta võis teatada, that it was Jesus who delivered him. et see oli Jeesus, kes ta vabaks tegi. You see, doesn't it come right back around to the fact that once you break away from man's system, Et kas see mitte ei tule selle sama juurde tagasi, et kord, kui sa murrad ennast vabaks inimeste süsteemist, that you come back to the Lord. siis sa tuled tagasi Issanda juurde. And when they ask you, why are these things so in your life? Ja kui nad küsivad sinult, et miks need asjad on niimoodi sinu elus, The report that you will be able to give siis see raport, mida sa võid neile öelda, is that it was the Lord. on see, et see oli Issand. So you won't be able to say the bishop did it. Nii et sa ei saa öelda, et piiskop tegi seda. You won't even be able to say your favorite apostle or prophet did it. Sa ei saa isegi seda öelda, et su lemmikapostel või prohvet tegi seda. Although they are parts of the hand of Jesus, Kuigi nad on osa Jeesuse käest, they're only parts. nad on ainult osad. But we give the full credit Aga me saame anda kogu au to Jesus Jeesusele, because he's the only one that can make us whole. sest tema on ainus, kes võib meid terviklikuks teha. Amen. Aamen.